clear tu te chi bai ule tunchum video a hian West Bengal Chief Minister ropui Mamata Banerjee Chanchin kan clear ho dona a Chanchin kan mithla lan fiale zual theinan West Bengal le Kolkata history India rama mun poimo takani zia le West Bengal politics kan soitel pa zelang India rama middle school kal thlengchin le India history tlem te tal repachin chuan East India Company ti ming hi kan hrethrevin arin oma British lalram in India aron op theina manro tangkai tak ni in sangkha jaruk somkua a Bengal lalram op tu Nawab of Bengal in British East India Company hi Bengal asumdon phalna license ape a kalkat longchol mun le khopui chung mun then khata sap company hi in Bengal chovin zoizo in sumdon na chu antrana heng hun lai hian India chu ram hausa takania wangin sap company ho tu te hian India hausak na pumbil theidu in fingtak le thiam takin ruwa manna an siama company ho tu pa Robert Cliff command na nuaya sangkha jasari somnga pasari Battle of Plassey ya sipai chak na mangin East India Company hian Bengal op tu Nawab lalram chu ne in ro rel na an chu saka Robert Cliff hi Bengal presidency a governor masaber ani zui mai ba ka India ram khopui dangpo ne zelin apumin anop theita hiala India ba ka Burma le Afghanistan po British hian an thu nuaya anda zui bok chung hun lai tang chuan Kolkata hi British rajin khopui atana mangin heta tang hian India ram pum opna kalpui ani a kan riat angin heng hun lai hian tuna Pakistan nita le Bangladesh nita te po hi India British Raj ro rel na nuaya omvek an ni a tichuan India hausakna tam tak kalkat longchol muna tang hian Indian Ocean kaltlangin sap ho hian an thiar chuak chur chura India mi puite ero an ma ni ram chunga ngei mingo ho thu nuaya kunin rim takin na an thoka a hlok na tel tir an ni velo thung sangkha jakua panga a Hindu le Muslim te tan Bengal hi West le East Bengal a then ran ani a hei hian helna le buaina na sataka thlena wangin sangkha jakua som pakhata suifin le ani a mase tharum thona le British dodal na are mai theilo awangin le British thuneitu ten India rampum opnana ramlaili deuh zo ka capital nei andu awangin sangkha jakua som pakhata hian British Raj khopui chu Kolkata atanga New Delhi a son nani tur thu Viceroy of India King George V fan na puanga kumsom ni chung zet Delhi khopui an buat saya an duan hnu in sangkha jakua som thum pakhat February ni som pathuma British Raj khopui atana official apuan alo nita a mase hemi hnu po hian Kolkata chu khopui poimo tak alani chhun zom renga India Independent Movement ron ir chu anapo Kolkata hini in British lakatranga India zalen hnu po in khopui poimo tak ani chhun zom zel kan riat angin British in India an chu asan rualin Muslim tetan Pakistan le tunma East Bengal ni thin kha East Pakistan ti in India atangin an then ranga East Pakistan hian sangkha jakua somsari pakhata India puina a Pakistan atanga zalen na hmu in Bangladesh alo piang ta ani a Bangladesh le West Bengal hian vo in thlengin in lai chin na thuk takan la neya West Bengal a hian Muslim cheng tam tak an la ombok British atanga India independent limatrangin West Bengal hi state poimo tak ni chawhngalin sangkha jakua somruk pasari thlengin Congress Party in Bengal a hian ro rel na an changa chumi hnuah Communist Party of India CPIM min Congress sarkar paithla in kumsom thum pali chung zet West Bengal a hian thunei na han ron changchun zom vele a hei hi democracy hnuaya Communist Party in thunei na han chan reina ber record ani nge tin heng kumsom thum pali chung Communist Party in Bengal a ro an rel chung hian Chief Minister pahnih chawan hrona kumsangkha jakua somsari pasari atanga sangni thlenga Chief Minister ni na cheltu Jyoti Basu hian chumlo chatlova kumsomni pathum chung zet Chief Minister thuthleng lua in ahun laia India ram Chief Minister ni rei ber record asiam hialani hetiang taka Communist Party bupui ngeta hian in thlandona piangin tharum thona thlenge mohti mai turani a mase chuti chungchuan sangni som pakhat in thlana hmeichhe om nem jok nia lang Mamata Banerjee kai hruai Trinamool Congress Party in kumsom thum pali chung zet Communist Party ro rel na chu suchimin
sarkar thar anon siama chumi hnuah pawh a zawnin tum hnih ngot hne'na an changchhun zawm leh tawh nge hetianga communist bupui ron su chim theitu hmeichhia hi hmeichhe nep tak chu ani lo tih a chiang sa hrim hrim a mipa tam takina an tluk lo zia le Bengal mipuina an duh zia hre chiang turin tuna a Chanchin le a politics zinkong lo thlir chhun zawm nga lila Mamata Banerjee hi January ninga sangkhat zakwa somnga panga Kolkata piangin ano panlai tangin no pang le khathiam thei tak le miril ru hne theina riau nei hmeichhia ani a Jakmaya Devi College Kolkata a BA a zirlai kumsom pangami chawani lain Congress Party Students Wing a inhmang tanin Congress Party hruaitu tenen anin hmel hriat chawa University of Kolkata atanga MA a zirzo hnu in B.Ed le LLB a zirzo le a tin University of Kolkata hian Honorary Doctorate of Literature D.Lit an pek baka Kalinga Institute of Industrial Technology Bhubaneswarin Honorary Doctorate an peve bok College chakalai atanga Congress zirlai pola inhmang tan ani awangin le miril ru hne thei tak ani awangin Bengal Congress Party hruaitu ten an party a hun puma thok turin an I thin hle a chu Mamata Banerjee po hian hria in sangkhat zakwa somsari paruka kumsom hnih pakhat mi ani in Congress Party a hian a in pe a hemi kumatang hian sangkhat zakwa somriat thlengin West Bengal Congress Mahila Committee a General Secretary ni na a chel chho ngal nge sangkhat zakwa somriat pali a kumsom hnih pakomi chau ani in Lok Sabha MP atana tlin ani a hei hi a hun laia MP ni theino pangber record ani mai baka adin na bial ading ve a hne tak hi Bengal mai ni lo India rampum huapa politician hmingthang kumsangkhat zakwa somsari pakhat atanga cholwa MP lo ni charchar to CPIM party candidate Somnath Chatterjee ani a kanriat thei dan tur chuan Somnath Chatterjee hi UPA sarkar Dr Manmohan Singh a kai hruaya khan sanghni pali atanga sanghni pakwa chhungin Lok Sabha speaker ani a sangkhat zakwa somsari pakhat atanga sanghni pako inkar chung hian tumsom zet Lok Sabha MP atana tlin ani a sangkhat zakwa somriat palia hmeichhe kumsom hnih pakomi Mamata Banerjee laka a seat a hlo bak hi chu voi khatma hmundanga le midang laka a hlo le lo hetiang taka Partliamentarian ropui le experience nei tha Mamata Banerjee in a tum khat contest na hne ngal thei mai dana tang hian hmeichhe nep tak ani lo zia le Bengal mipuitena an rin ngam zia le an du zia alang chiang hle a hetia MP ani kum sangkhat zakwa somriat pali atang hian India rampuma Congress thalai pol Indian Youth Congress Committee a kumsom hnih pakua mi ani hian General Secretary din hmun a lu a heng hun laia Congress hotupa le Prime Minister chu Rajiv Gandhi ani mase kumnga chung Congress an sarkar hnu in rampuma Congress du lo na thlipui atlena satak ema wangin sangkhat zakwa somriat pakua general election a Congress an tla a Mamata po hian a seat ahum him zota lo Janata Dal kai hruai National Front in sarkar na siamin VP Singh Prime Minister ani a mase kum khatle chan ve hnuwa he sarkar hi thria ni in sangkhat zakwa somkwa pakhata in thlanpui nei that le ani a he sangkhat zakwa somkwa pakhat in thlanpui hi India ram in thlanpui poimo le chinchhia tlak berte zinga mi ni in BJP in Hindu le Musalman te inkara in huat na chi tu tumin theito pinan beya Ayodhya a Ram Mandir le Babri Masjid chungchang ronvor larin manifesto puiber pakhata an neya he isu hian ramchung mun sang in huat na le tharum tho na sataka chuatir baka in thlan tho khatna nei ani ni in Congress Party hruaitu sangkhat zakwa somriat pali atanga sangkhat zakwa somriat pakochunga Prime Minister Rajiv Gandhi kha tha ani boka India politics history a thil du omlo tak pakhat atling hetia tharum tho na sataka thleng chung le Hindu mi pui vote tam tak mu tuma BJP in theito pan chua chung hian Congress lamin tangrual sarkar minority government siamin PV Narasimha Rao aron Prime Minister a Mamata Banerjee po Kolkata South constituency atanga tlin nani vele Narasimha Rao kai hruai sarkar trama top nu in sangkhat zakwa somkwa paruka general election nei le ani a heta po hian Mamata Banerjee chu abial ngai Kolkata West atang ve ka tlin le ani a
sarkar na ero BJP kai hruai party sang in sui khawm in siamin AB Vajpayee an Prime Minister thutthleng a lua mase cholkar ni hnuah Janata Dal kai hruaiin United Front sarkar a piang ve le a kumhni chung leka sarkar a inthak kwal zuta wangin le Prime Minister nget anom hlei theilo awangin sangkhat zakwa somkwa pariata in thlan thatna nei alo ngai le ta a hetia central politics a chiri wanglai tak hian West Bengal Pradesh Congress Committee President le Mamata Banerjee ten ngai danin anglo an nei awangin Mamata hian sangkhat zakwa somkwa pasaria Congress Party chuasanin Congress alo thopui thin mukul roi nen party thar Trinamool Congress sandina sangkhat zakwa somkwa pariat Lok Sabha in thlan puya Mamata hi bial ngai aṭanga thlan tin le ni in Lok Sabha ro relna thu chun zom zela he in thlana hian party malin sarkar nan siam theilo le veka wangin BJP kai hruai National Democratic Alliance NDA in sarkar na siamin AB Vajpayee bok a Prime Minister le he NDA sarkar Vajpayee kai hruaya hian tumkhat chu Lok Sabha ro relin khawma thil du amlo le mak angreng taka thlenga chu chuan Chanchin bumi te le ramchhung mipui te ngai ven na hlo hle sangkhat zakwa somkwa pariat December ni som pakhat Lok Sabha thlasik thut khawma hmeichhe te tana Assembly le Lok Sabha seat mun thuma thena mun khat hausakna tur bill Women Reservation Bill soi ho na nei ani a hmeichhe MP ten he bill hi pass nge ani theinan party sang po soilovin house chung kil khata in hor khomin Mamata Banerjee ho hian an awruala Uttar Pradesh aṭanga MP pakhat Samajwadi Party MP Daroga Prasad Sarochan he bill do dal zonga thu soituma do sana panlain Mamata Banerjee hian akor ngonga thamin a hnuk sona he hian ro relin khom ti buain speaker in khom ati top pha house ponan chuain Chanchin bumi tamtakin Mamata Banerjee hi thu an lo zot ngal luaya Mamata Banerjee chuan he bill hi pass ani lo chuan bill dang po engma kan pass tir bik lowang ti in na hril he thil thlen hnu hian Vajpayee an kum khat tha Prime Minister thutthleng a lu a felman or ti in an sarkar a ke dar ta ka wangin sangkhat zakwa somkwa pakua a general election nei that le ani a he in thlana hian BJP kai hruai NDA in sarkar na siam tura seat mamo zat mu in sarkar nget takan siam ve ta a AB Vajpayee bok hi Prime Minister ni le in harsatna tok lovin kum nga chung tram an chel tluan theya he hi India history a Congress del lo na sarkarin kum nga tram an man zo thei voi khat na ni in Vajpayee hi Congress ni lo India Prime Minister kum nga tram chel tluan thei hmasa ber ani ba ka he hun hi BJP ta na in so nge na hun poimo takani chhozui ta ani he Vajpayee kai hruai NDA sarkar hi Mamata Banerjee kai hruai Trinamool Congress Party po in thlopin ama Mamata Banerjee hi abial ngai atang ve ka thlantlin non le ani a Vajpayee Prime Minister na hnuaya hian Union Minister ni na pek ni in Ministry of Railways aṭanga India rama hmeichhe Railway Minister hmasa ber ani a mase he NDA sarkar a hian petrol man na san na sat chho ema wangin chumi du lo na halantir nan chuan kum khat hnuah Railway Minister ani na hi ban sana sangni pathuma ministry chanbik nei lovin Vajpayee yan cabinet a ala lut le a sangni sompali ya Ministry of Coal and Mines pek ni in India rama hmeichhe Coal Minister hmasa ber ani le a heiba ka hian Human Resources Development le Youth Affairs and Sports Ministry Chhangte hmeichhe Union Minister hmasa ber ani bok sangni pali general election a BJP kai hruai NDA in sarkar na siam tura seat mamo zat an hmu phak tak lo awangin Congress kai hruai UPA sarkar piangin Dr. Manmohan Singh an Prime Minister thutthleng a lu a hemi tumin thlana hian Mamata Banerjee hi TMC party aṭanga MP tling om chhun ni in abial ngai atang vekin na tling non le a ti hian politics a lu tira atangin state assembly election a chu lovin Lok Sabha election a charchara chu a national level politician thriat hlo tak ni in a party Trinamool Congress hi Election Commission of India in sangni somparuka National Party ya pomin All India Trinamool Congress tia hriat le soi ani ve thin bok Lok Sabha MP ani chung hian tual chung politics a po ain rol ve renga atir lama kan soi to angin India zalen hnu kum som thum chung Congress in West Bengal a ro an rela
chumi hnuah Communist Party CPIM in kumsom thum pali chhung ngot ro rel na an ron changchho ve le thung kha ani a Chhangte paruka West Bengal Singur district chunga thlaichin naram chung ko tam takin eizon na an man huan ekhar sangkhat don laia zau chu West Bengal Communist Party sarkar hian chu sakin Tata Motors Company hne na factory din na pe a ram nei tu rual lung oil lovin harsat na tam tak siamin buaina chuak chun zoma Mamata Banerjee te party le pol dang tam takin ram nei tu te hi thlopin chu tiang thlaichin na ram le lung tha le chung ko sangtel tena e bela an man chu ti chiat saka company hne na pe mai lo turin sarkar an nor chiama Mamata Banerjee phei hi chuan ni somni paruk chung lai chongein sarkar akara Prime Minister Dr. Manmohan Singh le President Dr. APJ Abdul Kalam ten a chongei ti top turan ngen hnu le West Bengal sarkar hne na le khan thon hnu in Mamata hian a chongei a chol sana Chhangte pariata Tata Motors Company ho tupa Ratan Tata an Kolkata an chua san tur thu apuang zui ve bok Chhangte pakua general election do na Mamata te party hian Congress party kai hruai UPA an zoma Chhangte pakua in thlana hian a tum hnih nan UPA in sarkar na siam le in Manmohan Singh a bok a prime minister le a Mamata Banerjee po a tum nga na atan a bial ngai atang ve ka thlan tlin le ni in Manmohan Singh a prime minister na hnuaya railway minister ni na pek ani le a minister ani chung hian Indian Railways in rail thar tam tak nei belin Duronto Express le hmeichhe passenger chau chuan na rail service te po kalpui tran ani bok hetia Union Railways minister ani lai hian West Bengal a po an party in ma son chho le in Chhangte som municipal in thana Kolkata le Bidhan Nagar Municipal Corporation na sarkar na han siama Chhangte som pakhata phei chuan kumsom thum pali chung lai West Bengal a ro lo rel to Communist Party CPIM paithla in sarkar thar an siam veta a Railway Minister ani na bansanin West Bengal Chief Minister pakuana le hmeichhe Chief Minister hmasa berni turin laklu alo ni ta ani sarkar hmasa in Singur district a kutna thoktu te huana chu saka Tata Motors Company hne na apek tak kha Mamata hian azat vevel lai chu anei tu te hne na apekir le a Tata Babu Ratan Tata hian Bengola factory nei adu ani chuan tuna ram labang ekhar zanga azawa hian din mai ro se hei bak chu kan pek bel theilo ti in na soya ma se Tata Motors hi Gujarat Chief Minister Modi an ram ma pek thei thu thrilin Chhangte pariata Kolkata tang an chu hnu khan Gujarata motor siam chu na factory changtlung takan dina tuna phei chuan motor chi hrang hrang an siam chuak chur chur to nge Modi a hi kan hriat angin Chhangte som palia BJP in prime ministerial candidate a hmangin nena ropui takan chanhnu in prime minister chu aron ni tangeya tunma BJP prime minister AB Vajpayee hnuaya Union Cabinet Minister te hial po lo ni to thrin Mamata Banerjee hian Modi a ero a tho pui thei ta thak lova chu wangin Modi a te po in West Bengal a ram lak tumin thei to pin ma an la a tongkam na tak taka anin be thin ba ka Modi a hian CBI mangin Mamata Banerjee MLA le MP rual te ha ve kwal renga Chanchin bumi te ngai ven ber pakhat atling chho ta hialani India Today TV anchor Rajdeep Kumaran Chhangte som pasaria Mamata Banerjee a kom tumin tunma in BJP kai hruai NDA sarkara AB Vajpayee prime minister na hnuaya cabinet minister teni in ministry sang sang ilo enkol to thina tuna Narendra Modi i thopui thei tlat lo na chan le inin hal na chan hi enge ti ina zota Mamata hian Vajpayee khachu miril ruzau tak sakhua le nam sang sang ang khat veka en theitu ani a Modi ate ang sakhua na le chin thliarna awanga tharum tho na thlentir po poitilo tu te hi chu englai ma in kan thopui theilo ti ina chang Modi aron prime minister hnu hian BJP le Congress ti lova chuan Trinamool Congress hi Lok Sabha a member nga berte zinga mi an ni a heiwang hian Modi a pol te po hian noksakan ti hle a West Bengal a thunei na chu sakram tumin an man ro nei zong mangin an beita ani bera kumsang ni som pathum chowa khan mizo ten chia puam kan ti ang deuh
chit fan tia vai hovin an soi sumda punna group lar tak pakhat Kolkata a oma chuta chuan mi tam takin sum tam tak da in a hlokna pawh then khat chuan an tela mase an sumda mulet lo tam tak omin avain cheng vai bel che sang ni zanga vel ti chingpen nia ngai ani a he in bumna hian TMC party MLA le MP then khat an in hnam hnoi nia hriat ani a tichuan sang ni sompali a CBI in Trinamool Congress MP pahnih le MLA pakhat an mana West Bengal Police te pawh he in bumna haidera le action la du lova pu in West Bengal Police DGP hlui pawh CBI hian an mantel bok mase heng thil khen laia in hnam hnoi ve apu Assam Congress hruai tu le Minister Himanta Biswa Sarma ero in sang ni sompanga a BJP azom tak daya wangin CBI in an man emo zâwna an zo emo thawm hriat tur om lova Assam Minister ni chun zom zelin tuna phei chuan Chief Minister hial ani ta ani a BJP a lut lo se chuan CBI hian an man ve mai thei ni in alang hetiang vel hi India ram politics kalphung ani a police le CBI te Supreme Court te thleng pawh hian a za om tur anga kan ti za om thei lo chang atam hle ni in alang sang ni sompakua general election ma devin pumodi an he Kolkata chiapuam khesi ron thar thole in Kolkata Police Commissioner zona zo turin CBI officer rual te Kolkata atir lut le a mase heng CBI officer rual te hi Kolkata Police in lo manin police station a darkar ni chung lai an lo hrenga CBI officer te hian Kolkata chiapuam thubuai chungchanga Police Commissioner Rajiv Kumar a thu zot fia tura ron kal an ni thu an soya awm zia chuan Mamata Banerjee police te hi pumadia police ten ring zo lovin thilzep then an nei ni in an pu a Kolkata police lamin CBI ho hi an lo ngai sang vak bik si lo soito angin Mamata Banerjee hian pumadia hi han tho pui ve hle hle se chuan hetiang hi a thleng lo tur ani a ma se tho pui du lo na samai si a chu wangin CBI te hian an la chui buai chun zom zel don ni in alang kan hriat angin kumin March le April thla khan thakhat chung zet West Bengal a in thlan pui nei ni in Mizoram atang po in police engemaw zat an zu duty ve nge kha ani a kha in thlana po khan pumodia pol te hian chak ngei tumin an thiam le theina zong an som khom ve le a COVID-19 second wave in India ron nuai le mek ti hrengreng chungin Prime Minister le Home Minister te hian rally lian tham pui an huai hot deuh renga heng rally hranga athu soina hian Modi an Mamata Banerjee chu deuh so le tongkam thamlo taka tong khumin fiam thu tho nan te manga Didi oh Didi सम्माननीय आदरणीय दीदी आदरणीय दीदी ओ दीदी Didi hi Bengali havin an unaw nu te an ko nani in mitam takin mamta I ko duat nana an man thin nani a mase hemi truma pumodi ana ha ko dan le athluk kwal dan vel te BJP mi pui hovina an lo nui pui chiam dana Chhangte hian in tham lo na le in za lo na tongkam mani ti a hriat thei mase he Modi a tongkam hian Bengali hmeichhe tam tak rilru khoin in thlan rizala chuan ngong lian tak aneya hmeichhe tam takin TMC tan vote an thlak ani ti in TMC MP mahua moitra in na soi he in thlan hi ripui len wang laia tilovin thoriat laia kalpui ni in thakhat thra zeta o kha ani a Trinamool Congress lam hian hetiang a chhong tama in thlan na nei lova reilo te a zo felvat turin Election Commission of India a rotna an thlena mase chu rotna chu Election Commission hian hnolin BJP that ve deuna biala te in thlan hi nei masak zel ani a an that lo na biala te thahnem ngai takin Prime Minister le Home Minister ho hian rally lian tak huai hotin an campaign chun zom zela seat zahni chuang la a sarkar na siam tura anin soila in vote chiar ani ero chuan seat somsari pasari la in Trinamool Congress hian seat zahni som pathum an la thunga Bengal mi puin Mamata I an la rin tok zia chiang takin an lan tir mase Mamata Banerjee hi adin na biala tunhma a party mi le sa niya hnuaya thok thin tunhnaya BJP a lut ta
suvenu adhikari an vote sangkhat zakua velin a hne a tichuan Mamata Banerjee hian MLA ni lovin Chief Minister ni na ero achel zui ta thova tharuk chunga by election neya MLA a thlan tlin ani lovero chuan Chief Minister thutthleng hi a chuksan na tul dona chuwangin tharuk ralhma by election an nei ngei theinan tuna hian hma an la mek ani hetia BJP in thei top chua sarkar na siam an tum hnu po a Trinamool Congress in sarkar na an siam le tak tho hnu hian CBI lamin an thiam thil an ron lan tir zui vele a sangni sompali vela mi then khatin Trinamool Congress party MLA le minister te thamna la tura poisa an offer na video sang sangni somparuk Bengal in thlandona BJP in Trinamool Congress party ti mual phona na man an lo tum to le an hlotlin pui chuang lo video te ron thar thole in chumi video a thamna la ni alang Trinamool Congress MLA pathum le Kolkata mayor hlui te an chena ina tangin me ni som pasaria khan CBI 10 an man thar le a Mamata Banerjee thin rim Kolkata CBI office a kalin indu chuan keipo hi min man ve ngal ro u avati a Trinamool Congress party mi le sa tam takin CBI office hi pan khomin CRPF police tenen engemaw chen anin norbuai nge hemi tuma CBI ten an case ron thar thole ta ka hian nichina kan soi Trinamool Congress party aṭanga BJP aluta Mamata Banerjee hne tu suvenu adhikari po kha alang ve a mase BJP MLA ani tak nu hi chuan CBI in an man ve lo tin sangkha zakua somkua pariata Trinamool Congress party dintu te zinga mi mukul roi po sangni sompali sting operation video a hian alang ve thova mase sangni som pasaria BJP party ya alu tak daya wangin man nani ve talo mukul roi hi pasuang lor ve tak mai ni in sangkha zakua somkua pariat kuma Mamata Banerjee ne na Trinamool Congress an din hnu in sangni paruka tangin Rajya Sabha MP ani chhauchar Mamata in Chief Minister ani dona wanga Union Railway Minister ni na abansan hnu khan mukul roi hian Railway Minister ni na tepo hi aron changzuya mase sangni som pasaria Trinamool Congress chuasanin BJP ya aluta BJP Vice President ni na hial chel chovin sangni som pakhat West Bengal in thana po hian BJP ticket dingin thlan tlin ani ta nge a tichuan tun hmalama a case lo nei te po hetia BJP MLA ani tak nu hi chuan CBI lam hian an mai mi chin san ta ni in alang tichuan hetia CBI te an chet fel hnu deuh lok hmasa jun ni som pakhata khan BJP chuasanin mukul roi hi Trinamool Congress a bok alet le a Mamata Banerjee te po in lom taka lo pom vele main Public Accounts Committee Chairman a an ruat zui ngala he hian BJP MLA te tilung oilovin BJP MLA pariatin ban na an the luta an boruak a chi ri chhole viawani kumin mei thatop lama khan Gujarat Odisha West Bengal state then khatte cyclone in anuai ti kan ria a Prime Minister Modi an cyclone ina thil ti chiat te endikin heng state sang te hiatlo kuala mei ni somni pariata West Bengal a cholin cyclone chungchang thirlet na meeting a kova mase he meeting a hian Chief Minister Mamata Banerjee le Chief Secretary te hantel du lova he hian sarkar lai pui le West Bengal sarkar in kar boruak ti chia in BJP lamin Mamata Banerjee hi an beina sa le hle a Prime Minister po zâwna chang hrelo le mani mo phurna po hrelova an pu Mamata iro in khatiang meeting keima min tielna na opposition leader an kautel ve kherna meeting BJP party meeting a khan katel ve na chantur ka hrelo ti in asoile mak thung hetia Prime Minister meeting a Chief Minister le Chief Secretary an tel du lo hnu hian atuk loka sarkar lai pui Home Ministry in West Bengal Chief Secretary IAS officer senior pension trap to hi Kolkata atanga ko kirin Delhi in report ngal turin order an ron chwa zui ve ngal hetiang hian sarkar lai pui le West Bengal sarkar in kar boruak hi atang tha thei hle a pumodi ate hian tharuk ralhma by election omtir lo ram an tum tura ngai ani a Mamata hi mei ninga Chief Minister atana lak lu kha ani a
November ninga hmaa MLA ani lo chuan a chief minister thut thlenga chuksan a tul don ti na ani a chumi hma ngeya by election nei dan tur chu andap chhotan mek kan ti to kha tin mamtai hian du se chu West Bengal Assembly seat zathum don lai omna in thlana hian bial pakhat ayatama ading kop theite meu maya ma se keini ang state gym te assembly seat somli lek omna a kan party leader te bial pakhat ayatama anding kop thin anglo takin Mamata Banerjee hi chuan bial khata din mai tlin le tlin lo ti mai hi adu tok viawa tuntum in thlana chak lo zoka atangpo hi lanavak lovin bial mi puiten nan mi du zok an thlanga ni maya mi puite ro rel na hi keini ti danglam theya ni lo ma se apumpuya seat zahni som chuang lai la in atum thumnan sarkar na kan siam non le theya hei hi ne na ro pui takani ti in na soi hetianga MLA zahni som chuang zet zinga pahni pathum vel CBI in an han man sak ve theite hi chu awm ve pa ngai viawa ngai sakila next video ero chuan CBI le income tax le department dang po ina anti swal le ti diklo pakhat ma an mu chuwa theilo khopa sarkar thiang hlim Delhi sarkar malak na le an na tho lam kan thlir ho ve le thung don nia mang tha le vek phot ule